reka tubasuhuze abakunzi b'Intashya TV. Twaje mu irushanwa ry'amagare nkuko mubizi, tumaze iminsi turi mu irushanwa ry'amagare hano mu Rwanda. Uyu munsi rero yari inshuro ya nyuma cyangwa se twari turi kuri finali. Ubu ngubu turi hano mu Biryogo neza, amaje kunyura abakinnyi baciye birukanka. Turi kumwe hano n'umugabo wari utubereye kwisiganwa neza, ameze gutya ijisho kurindi, agiye kutubwira ibintu abonye, ukuntu abonye rino rushanwa n'ukuntu yakiriye kuba irushanwa ryarakiniwe hano mu Rwanda. Bimeze bite? Bimeze neza cyane, nta mahoro. Bimeze neza. Yewe nanjye ni sawa, urabona ni vibe mu Biryogo, noneho ibintu biba bimeze neza cyane. Akazuba kameze nabi hano naho Nyamirambo kwa Mutwe, ngira ngo bari kubibona duhagaze hano. Ngira ngo ne wari uhari wabonye ukuntu byaba bimeze. Hoya uraje utubwire, we tubwire nk'umuntu wari uri hano, iri rushanwa uribonye gute? Ese hano kwa Mutwe bahazamutse gute? Ni ukuvuga ngo ngiye kintu ubona hari abantu benshi cyane kuzamuka hano kugira ngo ubone utuse epfo cyane byaga bigoye. Twagiye kureba ariko nabonye umunyarwanda umwe waje no mu gikundi gisa nk'aho cya kabiri. Yego. Ndetse abona ko anafite speed cyane. Gusa hari n'abandi ngira ngo mu kanya hari bari bamaze gufusa nk'abafungura imihanda. Abapolisi bazi ko bayarangiye, kumbe esigaye abandi bazungu ngira ngo abandi. Irushanwa ryarangiye, abantu bagira ngo ryarangiye hakiri abandi. Abapolisi babikaze ko byarangiye, hasigaye hacize iminota myinshi cyane. Urumva ni nk'akantu k'agashya kawe. Ni nk'agashya kawe hanga. Bafunga imihanda, abantu buzura imihanda barasebura. Noneho abaje nyuma noneho batangira kubona harimo abantu benshi, abapolisi batajya kubakora. None se wenda ni nk'iki wabwira abakunzi b'Intashya TV? Wenda tugereranyije, ni byiza ko tubonyemo umunyarwanda aciyeho nawe arimo, ndumva ni ishema cyane. Ariko hari abandi bataje, hari abandi banyarwanda batagarutse. Byanga bikunda twumva ko ari abanyarwanda benshi, hanyuma tubonamo umunyarwanda umwe. Byanga bikunda hari abikuye mu irushanwa, hari abikuyemo byashoboka. No gukeka bananiwe urangwiyambariye byanze. No kuvuga ngo turi kuri finali cyangwa se hano tuhanyuze bwa nyuma, aka gasozi ko kwa Mutwe ubundi barakaza. Barakaza ngo bari intuno mabya. Tubwire ukuntu ubonye umuntu ahazamutse yafite imbaraga, yendaga nko gupfa. Nukuvuga ngo umuntu uje bwa mbere uhayingutse bwa hari abasore batatu baciye bwa mbere bameze nk'abatwaye moto, ntabwo yemeze nk'amagare. Batuzi ko wagiye baraniwe cyane bakambaka. Abambere bari bafite imyuka, bari bafite speed za danje. Ntabwo ngize ngo ni uwo mu gihugu cyangwa n'icyo, ariko birukanka byahataye. Yego. No kuvuga ngo abambere baciye birukanka. Yego, ariko abanyuma rwose bakambakambaga. Hari n'umugande waciye mu Nyafurika waje bwa mbere, nawe bafite akabara gakeya. Niba ari hacusho nyinshi simbi ziko byanga bikunda bafunze. Twagiye tubona amasite menshi, ahantu bagiye baca henshi, ariko wenda nk'umunyamakuru wari uhari, ni iki kintu wabonye hano mu Biryogo gitandukanye n'izindi site twagiye ducaho? Nabanje guca mu mujyi, naciye mu Kanogo nca Superterade, ariko ahantu hari audience y'abantu benshi. Abaryogo mu Biryogo haba abantu kabisa nemeye. Abaryogo bagutunguye. N'ubu ndabona hakurya iriya urabona ko byanye kandi hari baracyabyina intsinzi. Bagateveri bagiye kukamanura cyane rwose, basi wenda Imana dufashe umunyarwanda ayasoze kuko biba bikomeye cyane kuba umunyarwanda akirimo. Nubwo wenda twabonye hari abasigaye, ariko kuba hakirimo umunyarwanda ari kumwe n'abandi ari mu gikundi, bivuze iki ku Rwanda? Ni ishema ry'u Rwanda, kuko niba ari ubwa mbere shampiyona y'isi yabaye muri Afurika mu Rwanda, nta munyarwanda ugeze yitabira, aho yagerageje kandi nta gituye Imana agasoza, biraba agaciro k'igihugu. Kuri twara byo biragoranye, ndetse wenda no kuza mu myanya y'imbere, ariko nibura akanasoza. Nitugemo umunyarwanda agasoza. Kwanza abanyarwanda bagiye batwara ibikombe bigiye bitandukanye, batupikara muri Sabongo, batwara muri Rwanda Rwanda n'ahandi. Ubwo rero kuba tutabasha kujya gutsinda iri rushanwa si igitangaza. Ahubwo igitangaza ni igihe byaza inshuro nyinshi turitwara. Naho ubu ngubu rwose no kugerageza. Reka tukureke wenda uje, sinzi nimba ugiye gukomeza, ugiye gukomereza he? Ngiye convention. Ugiye gusoreza bari kuri sirikwi. Ni fast. Reka rero tukurekure ugende, ngira ngo abakunzi b'Intashya TV ngira ngo twari turi hano mu Biryogo, ahamaje kunyura isiganwa ry'umukino w'amagare ku nshuro ya nyuma. Hano ntago bagaruka,
tugiye gukomereza convention mukomeze mudukurikire ibyiza ku ntashya TV byo murabizi ko babyita siri kuzenguruka byita sirikwi sirikwi yego ubwo reka tubararikire video nshyashya cyangwa se video iraza gukurikira tubereka ukuntu kuri convention biraba bimeze twari turi kumwe nande Cyubahiro twari turi kumwe na Cyubahiro murakoze cyane sawa Ase umva je aha ahubwo reka ngweke dukora hano